Umenteri ke Khuborjylla uba Sosthenes sotun ubadeiru UMLA bat MDC ke Jirang constituency hene kesngi ulalej banjirep ya Thain Byrnihat halor ke Jingeh ke bagi pat ba ke Thain kimat habayade ke Jing Shlei ha ke Thain ha ki porslap na kadau ke Jingbam biang kinala. Hakini kesngi laydon lang do Abhilash Baranwal IAS Deputy Commissioner Karibhoy ba Eric Kevin Dekhar BDO ke Umling Block Kinong tere jong ke National Highway Authority of India NHAI lambe kinong yalam shnong. Haba krench kilat pathai Khubor hadin kate ke Jingjirep uba Sosthenes sotun ulaong ke Jing Shlei ke bakha kha kate ke Thain Byrnihat kalawan ra shishai ke Jing iki pat ba ki bayat bayeng bat day na kani ka daw ke bala pelong ye u harengkat bat ki officer ban wan jurep ban lap ye ki daw knang ban la ban Weng no ye ke Jing Shlei ha ke Thain Byrnihat. Nakaliang uba Sosthenes sotun ula Pyntikna basyen en Weng ketika Jingeh ke bagi pat ba ke juya kenduk bat hakajuk kapor ula Pyntipru ban nakaliang ke NHAI kan sashna artli ke jingking ya kejat ha Byrnihat proper bat hanong thamai khat san mer ke ban sepensuk ki pat ba kamtam ki jaka ki balong ki ba kham he yo. आप लोग का उधर से पानी आ रहा है। हम अपना घर इधर में हमारा पुराना घर पूरा टूट गया तो पानी का वजह से पूरा पटौनी का निकाल दिया था आ जाता है इधर बारिश करते अगर हमारा पानी है तो हम डाइवर्ट करने का मेरा ड्राइन है उधर नहीं, लेकिन नहीं जा रहा है। बेसिकली ये टूटेगा तो यहाँ से जेसीबी आप लेकर आएंगे। इसको तोड़ने के लिए भी मैं इससे बता दिया, एक एक्सेस रखिए, एक एक्सेस हम तोड़ देंगे। और ये सर ROW अप टू 10 सर, हमारा ROW दैट अप टू 10 दिस। अच्छा, दिस पिलर यहाँ तक आपका ROW। ओके, basically fill the portion it is okay. Yes sir. और ये आप ही लोग का Yes sir. this the outlet where Is there sir, it is also one of the encroachment है sir. वो सर ऊपर से दिखेगा आपको उसका आउटलेट जो है। Because see now after you have even though you have completed that box culvert, but you make sure that the flow of water goes that in. नहीं तो आप अभी बताओ प्लीज जो ऑनरेबल मिनिस्टर सर बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ से पानी आया, what all things have to be done to ensure that the water is through. Sir, is there behind of the one more drain? Going to river. ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ आपको तोड़ना है? Yes sir, it is one of the encroachment है sir. ये लोग बोल रहे हैं मेरा घर करना, पैसा नहीं देंगे, इसलिए वो पानी को ऐसा डाइवर्ट करते हैं। ये तो 10 किलोमीटर सराउंडिंग वाटर कल्वर से आ रहा है। नियर बाई में रिवर है, ये लोगों को कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं करना है, पूरा पानी यहाँ से ही बिल्कुल रिवर में भी कैसे पानी जाएगा? हमारे रोड के ऊपर कभी फ्लैट नहीं है, हमारा पानी की वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये तो कैचमेंट है टोटल 10 किलोमीटर सराउंडिंग Around 10 kilometers. 10 kilometers
हार्ली बगल अगर आप उधर से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो पानी जाएगा वहाँ पे निकलने का वो हाईवे के लिए है सर। नहीं, यहाँ पे आप उसको देखो ना, हम लोग थोड़ा पानी थोड़ा सा निकल रहा है। कनेक्टेड नहीं है, ये बॉक्स कन्वर्ट सफिशिएंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये पूरा एरिया फ्लडिंग हो रहा है ना। लेकिन हम कहना है कि ऐसा हाईवे का पानी का वजह से नहीं हो रहा है सर। ये सराउंडिंग के 10 किलोमीटर का पानी इधर आ रहा है सर। उसके लिए वो डाइवर्ट करने के लिए PWD से थोड़ा सा नहीं, एक बार हम बता नहीं सकता है, अभी तो पानी है ना आ रहा है इधर, क्योंकि ये साइड से इन्फिल्ट्रेशन से पानी पूरा हम लोग का घर से जा रहा है। ये बिल्कुल देखा है। और कोई फुटपाथ नहीं है इस एरिया में। इस एरिया में तो फुटपाथ है। से लेके 7 किलोमीटर पूरा यहाँ तक जोराबाद टू है ये जहाँ पे तक फुटओवर ब्रिज है ना, वहाँ तक फ्रॉम जोराबाद टू दिस फुटओवर ब्रिज। ये आगे का जो जमीन ये सकता है ना, ये पुलिस के लिए है ना। हम लोग नोटिस भी दे दिया है सबको। कोई बात नहीं, फुटओवर ब्रिज के लिए है ना। ये सर उसके लिए भी clearing है। That side also? दैट साइड अपर लाइन है, वो भी एंक्रोचमेंट है, वो लोग हमने बता दिया। Nothing to do. Where exactly are these photos? Khubor in Byrnihat location. फर्स्ट सेकंड लोकेशन है और एक इधर है। एक बर्निहाट मार्केट एकदम Or two here within this area. यस And then here to I think we have received the complaint regarding that culvert. Yes sir, yes sir, that Basically, people are requesting for 25 to be converted to box. We'll see. yes. Okay. Footpath work is there. Where is And then, footpath? I think they have to do this at the area of the action. Kumbap jutip ya kapor slab pini iba kandan bika jing Shlei hakini Thain na do na tina Borni pinpoy siya sekhat sanmer ketika area jongka cinema hall nang ta pinpoy siya Sinjut Umpher Jorobat kini ki area ke bana por slab pini iba ka Shlei bet te ka jing wan ka jungi mentah hang ne ban ringkat bat I deputy commissioner nang ta I video jongka umling block nang ta ki nakaliang ka nahai nang ta ki rang ba snong bat ko ko ne ki noilam ki bayawan lang banya lej ban jurip habidai bat kini ki habidai bat kene ka jing Shlei hako porliur nang ta ba ki don ki sanction project ki ba kin sesna menta te ka jingwan ka jungi kelong ba nyempa banwan ha kapor ba Shlei namara dangiwan dang kapor Shlei lanong indep pat ba kinle ekakam te kan suki bat ginyo kendu ginyo mat kejuk kajing te de na kata kata ngiwan menta ha kijing yedon lang bat I deputy commissioner nang ta ki nakale I video bat kaliang ka nahai kajingwan menta kalong ba ngini I bat ngilalap hage bidai bat ka kidau ki ba penlong la penlong ki ba contribute ya ka jing ja ya ka nika jing Shlei te nakaliang ka nakaliang ka nahai gidon lang ki engineer kay nakaliang ka nahai te maki kilai
bat nglabu ke jingkerpat ba kidai ban pendep kham kloi agabidai bat ka jingsna ka box culvert agidai bat ka ban Pyntikna ba ka outlet kadai ka flow kadai ban biang namar ba ki hum pipe kimdai bandai ki baret kidai bandai ki bahe kat kum ka jingwan jong ka te but hagibide baka umpher ukumjo ka sinjut school ka ba baro ki yo ma de ke Jingeh te ya katuru nakaleng I deputy commissioner la simkhia batin senang ban budin kumno ban la ban Pyntikna ba ha ketika area ba ka jing Shlei ka de ban ka de benduna ba kenomdan ka jing Shlei kenang ba ki paj ba ki kena school kini mikindo Jingeh te sakawai ru ka ba ngakwa ban penpau kuma jungpi menta nakaleng kanahai Lada banyo ka sanction ban sna ki foot over bridge Byrnihat kawai kabade ha ki area jong ka Byrnihat proper he road nang ta bat hang de junction menta kawai kin sna ka foot over bridge ka ban long nama kini ki area ki ba bun prio bet man kasngi ka ba ki keja kayo ka ba kin ha ban cross te bat ka kan pensuk ki nong let nong wan khnang ba kin light na kanono ka accident ne kano ka jingma kalong ka ka bas utanat ru ka bidai ka sanction ka ba mentana kaliang kana hai labu ya ka beautification ane ka jing pin itanat na tu na jarabat satu sa Byrnihat bater kidiki surok kibadan ha ka national highway kidon ki portion ki ba klade ban sanction ka ban pin itanat ya kene ka area bat nga nakaliang jonga kumu long ikmat uba represent ya kene ka constituency nga dokumen namar bangla penpau ru sikap sarkar ya ka jingpin itanat ya kini ka area ka jungi teleng ba ki lightings ki ba magigin sa bangi sei ba ki por ki sngi ki ban sawan dengan selong ka ka ban nangla ban pin itanat ya kini ka dong ka Thain ka jungi te ngabu ya ka jing shania ha ka nahai ka National Highway Authority of India nang ta deputy commissioner nagam ta kuma ban nangla ban budin to follow it up with all these issues so that all the problems issues can be resolved once and for all dikatahi ketika jingput snow na kailang junga so at the same time I would like to thank deputy commissioner si Avilash Branwal ba Eric umling video and then the engineers from the NHI and along with all the representatives from these areas I would like to thank them for coming together so that we can see by our own eyes the problems and issues raised by the public. Of Honorable Minister and local MLA Sri Sosthenes sir. Local people had been facing a lot of issues regarding flooding in internal areas because of certain, the limited capacity of hume pipes, etc. And simultaneously, there was a long-standing demand for foot-over bridge as well as street lights in this area. So now that the contract has been finally awarded, Honorable MLA sir had requested that we should conduct one inspection to see that the street lights and foot-over bridge should come up at the earliest. There should not be any hindrance to it. So we had called NHI, we have called other line departments as well to streamline all the pending issues. Simultaneously, we are joined by local representatives as well. Moreover, the flooding related matters, wherever the culverts are blocked or the culvert has to be replaced with box culverts, for that we have already taken up with NHI, and whatever necessary actions are to be taken regarding removal of encroachments and all, that we have discussed with the local community, and we will initiate those actions at the earliest to ensure that before the next monsoon, these all culverts, etc., are clear and the water is through and there won't be any more flooding. Thank you.